Kublaya pi baro ki baju kershan bat pet ya ki videos jonga. Tinga don hang ni menta ban pentip shapi baya ka film jongi ka lingkar. Mbak, makanya aku suruh tebak. Gimana? Bentang slip tu. Kabangi la pen I paidbah na duo ka live ho tarik u August hapo biju cinema hall Shillong. Ti mintaru ka ni ka film jongi kadang don hapo biju bat ngidang pen I. Ti ka por ka dehi khatwish teng min step 8 baje san baje bat hinyo baje janmit. Ti nga karpat yakitu ki bampat dep ban let pej basku bha sa let pej kuloy no bat ai jingkershan yangi. But sa ai feedback ru yangi baka film kalong kumnu ka itenat ni kala biang ni ngidang duna ne nang ba nginang la shushu ban pin tebet yaladi bat ngin pedang ya kata kum gajing ai jimut bat ai min sim jong pi yangi. Bat ka weiru akwa ban ong ba bun bha ki bala message bat kili yanga ba yakani ka film on pelat ni hapo hello Meghalaya. Ti kat kum gajing penya chengi director yakani ka film on numpat pelat hapo hello Meghalaya. Na kata kadao sawan bat saki no dalaki jong hikmat yakani ka film hapo biju cinema hall Shillong. Kublai shibu.